Kad bi se jednom moglo reći sve što se skupilo na duši, sve ono što boli, a ne možeš izgovoriti. Zato mnogi samo kažu, nije mi ništa, jer kad bi počeli pričati, ne bi znali gdje stati. Godinama se šuti, trpi, skuplja i onda duša postane preteška. Ljudi ne znaju granice, udare baš tamo gdje te najviše boli, a ti samo ćutiš da ne bi ispao slab. Zato pusti nekad da duša prodiše, izbaci sve što te guši, jer i duši treba malo pažnje i ljubavi, da opet bude živa.